Biz dağda эле улантып атабыз. Өзүнүн тартыл видео чыгарылыштарыбызды Toyota Wish. Биринчи могу көрүп алыңыздар. Күн ысыкта аябай машинанын ичинде отуруш кыйын болуп атат. Жана ээлери жапкан машиналарын жаап, болбосо даже ачык деле таштап коюп кетип атышат. Wish'ти көп сурангандар бар эле комментарийде. Эси жок экен, ошентсе дагы мындай тап коеюн деп чечтим. Салам алейкум. Бул көрүнүшү аябай жакшынакай экен. Эгер кызыгып калган биздин көрүүчүлөрүбүз бар болсо, эсинин номерин өзүңүздөр чалып билип алсаңыздар болот. 2003 объему 2 или меняю деп да жазып коюптур. Алмашуу да жолдору бар экен. Эси келиптир азыр. Баасын сурадым, 330 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Кандай машинага же неге алмашуу жолу бар дагы? Фиткеби? Фитке алмашса болот экен, варианттары бар экен. BMW 3-серия. Люк бар экен. Кагазынан маалымат алып көрөлү. 1998, объему 2, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 220 000 сом деп атат. Honda Stream, сол руль. Жылы канча? 2003, коробка механика. Телефон номерлери эсин. Тез арада сатылат деп жазып коюптур. Баасы $4000 айтылыш баасы. Mercedes-Benz C-класс, комплектация классик. Люк бар экен. 1998, объему 1.8, коробка автомат. Баасы 230 000 сом. Ички салону сиденьялар кожада. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемник экен. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовда. Седан. $1995, объему 2, дизель. Телефон номерлери эсин. Ички салону. Баасы 200 канча деди? 220 000 сом. Mercedes-Benz E-класс, комплектация Elegance, 210 кузовда. Люк бар экен. Жылы 2000, объему 2.8, коробка автомат. Телефон номерлери эсинин. Ички салонуна көңүл бурсак, сиденьялар кара кожа. Бардыгы эле навороттору коюлган экен. Баасы $5000 деп атат, айтылыш баасы. Audi A4. — 1998, объему 1.6, баасы 160 000 сом. Люк бар экен. Коробка механика экен. Пробеги канча болуп калды билбедиңби? Пробеги 312 000 километр. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемниктер.
Volkswagen Golf 3 универсал. Bir 1996, объемы 1.8, коробка механика, телефон номерлері. Люк бар екен. Айтылыш басы 150 000 сом. Volkswagen Passat B3, кузов универсал. 1991, объемы 1.8, басы 120 000 сом. Коробка механика. Opel Astra универсал. 2002, объемы 2, дизель, коробка механика. Телефон номерлері есін. Басы 180 000 сом. Айтылыш басы. Да, bir Volkswagen Golf 3 универсал. Bir 1995, объемы 1.8, телефон номерлері 550 272 028. Арқаңқы жағынан көрініші. Айтылыш басы 180 000 дедіңер, а? Audi A6 универсал, кузов люк бар. Мынадай титан лететичтерде. 2003, объемы 2.5, дизель, коробка механика. Басы 280 000 сом деп жазылып тұрады. Так, içki salonu bir tartып қоялы. Қара кожа екен, сиденьясы механика. Мынандай магнитоласы дағы бар екен. Монитор, подлокотник бар. Басын да бір қайталап қойын, 280 000 сом. Audi S4. Универсал. Bir 1993, объемы 2.6, басы 180 000 сом деп жазып қойып тұр. Срочно деп. Toyota Yaris. Ekiming жылы, объемы 1.3, басы 220 000 сом. Mercedes-Benz E-класс, 124 кузовта, кузов универсал. 1995, объемы 2.2, мотор плита. Есін телефон номерлері 555 84 98 95. Люк бар екен. Машина кейджі. Айтылыш басы 200 000 сом. İçki salonun şunday oldu. Honda Shuttle, sol rul. 1999, объемы 2.3, telefon номерлері есін. Bazı 380 000 mi? 380 000, ha? Rolü бар.